خیلیاتی امروز در مورد دوستان برگزاری نشست مطبوعاتی برنامه‌ریزی گرفته شده است. در یک فضای همدیگر فهمی نشست امروزه امروز صحبت خواهد دارید. یک سوال من در رابطه با کل دلار است که موقعیت خورشید پایین می‌رود. می‌خواستم بپرسم که آیا چنین روند پیامدهای منفی نیز داشته می‌تواند اگر در دراز مدت مثلا ادامه یابد یا تا این زمان تغییرات شما می‌شود که پیامدهای منفی داشته می‌تواند و سوال دیگری به این نزدیک است چند درصد دادگیری یا تجارت تاجیکستان با دیگر کشورها با اسعار روبل دلار و ایران راست میگوید یا کمی شرط میگوید. تشکر. سوالی که یکسر نفهمیدم با شدت پایان رفتن و با شدت پایان رفتنشون چه معنی داشتن؟ یعنی که با شدت پایان روی نیست، با شدت وقتی که 100% میشه. یعنی این باید نه با شدت یا که یکسر چند پایان میشه. در 6 ماه رو ازش رو پولیس چایی دو باشه. در 11 میلیون در 11 میلیون پولیس میگره نو ازش رو با شدت که اینو گفتن است با شدت 100 پولیس میشه. بله راست شما نمیگم این چیزا کم طرف وقتی که سوال می‌کنید که می‌نویسید کم طرف خودتون فکر کنید که تاثیرش چیه است. در این با شدت پایان نیست. برای فایل باشه. در یک مدت کوتاه احساس شد که زیاد پایین رفته است و این نظری کوچیوتا میگویند که با شدت پایین رفته است در سطح کار جمع این نظر شما است محترم رئیس میتونه جواب این موضوع نظر شما است. تشکر زیاد. وابسته به مسئله بورشری اسعار و وابسته به مسئله زیادشری بورشری اسعار و جمهوری هم یک از امیدوار است وابسته به مسئله خراکتر موسمی داشتن اگر که مثلا در تابستان تیرانه بورشری اسعار زیاد شود شاید که در زمستان بورشری اسعار کمتر شود وقتی که اسعار کمتر شد این یک بابانشایی و واداری است. یکی از چی از امیدهای دختری چی از امیدهای بدونه وابستگی دارد چیست؟ سوال من این بود چی پیامدهای منفی دارد؟ عامل سوالش پیامدهای منفی کسی که دلار داشته است کم طرف کسانی چیز وقتی کنند دیدش کسی که با دلار با لیفت باید دارد یکی در مجموع اگر دیگری با تاثیرش با صادرات هست تاثیرش با واردات هست چون که اگر از جهت واردات باید تاثیر منفی دارد برای آنکه اول پیشگیری میکند ورود نرخ بعد و پسشوی نرخ اومده می‌رسد. اگر که اهمیت دولتی باشه مثلا بعضا محصولات اساسی که وارد کرده میشوند از بلندبندی تشکیل کرده شده است در بعض کلاه‌ها و پسشوی نرخ همین محصولات وارد شده است و مصدی دیگر اشیاء با اقتصادیات گردشی پول ملی در اقتصادیات تکیه باوری و پول ملی در داخل زیاد میشود. این است که شرکت کردن قرضگیری اساساً اگر که اهمیت دادگی باشه معلومات هست اساساً قرضگیری با پول ملی زیاد شده است. قرض استعمالی حاضر در بسیاری موارد با دلار قرض نمیگیرند. در نظام یک دلورالیزاسیون شده است. از همه تاثیر
яшноки басомони вовари аполи зиёд шуда истод. Аз ин дарига таъсири мусбӣ мешавад. Содирот ба содирот хобноҳо бехубшавӣ ёки ба хубшавӣ таъсири худро мерасонад. дар ҳангоми содир кардан вобаста ба он агар ки мо содирот кунем бо рубли русӣ маблағ биёяд шояд ки бехубшавӣ доллари ёрокимтраидаи амрико таъсирша нарасонад. лекин ба содироти бирушта ба доллар мешавад камтар мешавад. эҳтимол як қимат. Так, дигар савол вобаста ба ҳиссаи асоби хориҷӣ будем дар мавзӯъ асосан солҳои пеш аввал қисми асосиро агар ки доллари ёрокимтраидаи амрико дар бар мегирем ҳозир суроватни қариб ки баробар шудааст. агар 47% ҳиссаи доллар бошад 43 ёки 44% ҳиссаи рубли русӣ шудааст. ин аст ҳолат дар бозори дохилии асбоб вобаста ба саволи дуюми шумо. Как обычно, в последние несколько лет уже не дается информация, вернее, точные данные об объемах золотовалютных резервов страны. Можно хотя бы узнать, на сколько процентов они увеличились, если увеличились. Это первый вопрос. И второй вопрос связан с денежными переводами. По данным доклада Всемирного банка по экономике, они сказали, что почти 50% денежных переводы достигли почти 50% от ВВП Таджикистана. Но здесь не указывается, что переводы именно от трудовых мигрантов. Как вы можете прокомментировать этот момент? Спасибо большое. захираҳо ва захираҳо дар ҳиссаи чизодар захираҳо аз рӯи софтор агар бигарем чизо ҳаст монетари, чизо ҳаст ғайри монетари. қисмати ғайри монетариаш ба софтори захираҳои байналмилалӣ дохил мешавад, намешавад. қисмати ғайри монетариаш, қисмати монетариаш дохил мешавад. дар маҷмӯъ Бонки Миллии Тоҷикистон килои ки дар дохили истеҳсол мешавад, мо харида истодем, тамоми чизоро харида истодем. Шерики шумо додем, савол додем, бо шояд ки донеги хоб давлат захира бояд ки додем захира бошад, захиро аз ҳисоби кило, аз ҳисоби асбоби хориҷӣ ва дигар захираҳо мешавад. агар ки аз рӯи софтор бигарем, айнҳо килои монетарӣ дар софтори захираҳои байналмилалӣ дар доираи 20% қарор дорад. ва ин тамоми зиёдшавӣ дорад бо назардошти оне ки килое ки дар дохил харида мешавад баъзан килои ғайри монетарӣ буда коркар карда мешавад дар ширкатҳои беруна, бонкҳои беруна ва ба килои монетарӣ баргардонда мешавад ва дар таркиби захираҳои байналмилалӣ ҷойгирӣ карда мешавад. дар маҷмӯъ аз захираҳои мо айниҳо аз сатҳи мақбуле ки дар кишварҳое ки ба монанди Тоҷикистон қарор доранд, дар кишварҳои рӯбаи кишор барои чун кишварҳо дар доираи
და 155 მოგვიდოდი ეშინში და ზაფხული მო 100 სა ზიოთარა ენა ბავშვი 100 სა ზიოთარა ბოს დიგარ ჩიზიკი საუბრობთ და ის ოისკატობა და ოისკატობა მონაზაროშნი კიტური დაგვი ისწორებული შედეგი მეხარი მოზარდოკარნი და შიშ ქალე სტუდენტი სოფური ზაშერაო მოდელიეშიაცა შალა და იდოვანი იუსტენ ზაშერაო ბარონ შალა გოვასა ბამასარე ანჯო ხუიზი მარჯვნივ მახსოვი დოხილი ოთაში ნამდვილი იჩხობო დაჩაკარანაკო კი მისბაბა მარჯვნივ მახსოვი დოხილი აგერ დოხსტანო ჩადიდანო მისბა დოდანიშა დარჩმი ყოლადო ვორიდო კი მადლა გამჯა ვორიდო დასისხობი აგერ კი კანდიდატი და გიბუშეჩნო გამჯა მასალაი უთაგი მესკი ბიუშტას ბიუშტა შეკი ბიუშტა ას შახსონ მასალა სტუდენტ ხარდა გამჯა მეხონა და აგერ კი მოდარა შეკონ მადლა მადლა და თავზუნი პარდოქინო და შოკი და შადოქი ბაზა შახსონი ხასტაკი დაუნჯო ამჭო მოჯი მენაკინე და ვერა და ინიო დავა კოვინა იჩიჯა და ამჯო ხას ჰინდუსტონ და სისტემა ნიზომი გონკი ნიზომი მასალ ტექნოლოგიები იტილოდი ჩიდა ქუთუშა ჩიდა ჩიხუსონ ქუშა ჩიხუშა ნიუ ბოზორი აღეკო ახლა ქორფაუდა კარაიშოდა ხომოხო ბაკი ქორფი მოშიგი ვა ხომაუდა იქ ვა ხომაუდა იქ ვა მე მახუნი მოღოჯი მეჰნათი თქა დროს ნეს იოიკი აზიჯები დრაუკა як მოგო მასუდა ჩიხა სნობრა კაპი რუსია კაპი რუსია რაუკა ასტანევა აზიჯე ომა ავასკი ნიჟოვი კონტიოკი ოა მაბლარა დოხი ინ მაბლარა მოჯი მეჰნათი ნისკუ მაბლარი მეჰნათი დასკი ინიო on kişova ზოგი ხომა დათოხინას მაბლარა შეგვიძლია o istorista nami ideajoya hani mahkum moji mehnati da azban bari masala bobasa ba daromadi yoki ichkoli mablaxo ba doxi ichko asli ko sarchashma shida inak yago shmoxdotun bine damjada nisbat dodagi ასოსან მაუნტოი კი ასავეზო მოფი ჯამონი იაგონ ჩი ანი უსაგინეის ასოსან მაუნტოი კი და ისმათ თავოზონი პარდო ხას თაკრიბან უსა იაკ ისობი ხდო შომადურა და დაუნდა ვაიკა მონდაგია თარკიბეკი ვაიო ისობ კარაგიან გიდანდა მოიაგონ მაუნტოი ანი მადორე ლეკი აგაკი ба тавозуни пардохт мегаред дар онҷо баъзан асисоти инё он сарчашма воридоти маблағ шудааст воридоти маблағ шудааст ина гуфтам ки аз кишони муҳоҷири меҳнатӣ аст нест нодуруст аст нодуруст маънидод кардани ҳамин чиз нодуруст аст як бор рақамҳоро бинед шумо худотунам вайкне як ҳисоби ما موردات یا هم بعد از جوی بدونه ممکن دیگر مکانیزم خطی یا هم استفاده میبرید و سردار خارجی مخطوط تبور فینانسی رو باشه دیگر چی باشه همین شهر بوده و حیثش رو همه گفته و خوب میشد اگر در کوردستان و سرخوی پیش میبرده چه ساختار مسئولی سردار همون تغییری و از که برای خیلی که روسا میگن تو شد همون 24 فوریه سال 22 شده است. آتش همون خیلی بود و
Добре. اگر کی توضیح و معلومات کنید و حصه اسعارهای خارجی در گردش سودای خارجی دو کشورهای هم عمومی را گفته یا که اقتصادی دولت‌های مستقل اگر که اینه آخری ینور و می را 77% برای روسی اقتصادی دولت‌های مستقل را 77% و روبل روسی روزمیره 21% و دلار ایالات متحده آمریکا. این چیز برعکس بود در سال 21 72% دلار بود 25% روبل بود. این چیز برعکس شد. چیز برعکس سوالی نشستی گذاشته بودن اما سوال رو فرقی بودن 77% حصه روبل روسی در گردش سودای خارجی با کشورهای اتحادیه دولت‌های متحده اگر روبل روسی 77% باشد با دلار ایالات متحده آمریکا 21% است در حالی که در سال 21 این دلار 72 از دست بود با روبل روسی 25. شما ایران می‌گویید هر جلسه ما ایران از این معلوماتی که در داخل است در داخل ما در بازار اسعار است چیکار؟ تشکر.